Abom must have 95 pages. We can 96. Say beauty say weekend you won't go Japan. And Tomudi Nina Shemwaba. Na Enra Mampenny na address 20th address Hayana Wadema Yenran. One say Brano Brania Wataye. The Atosu Adunu and Wadema Yenra and watch say COVID-19 vaccines Ayaka Sabai. War bon homo daning penny for ya one minimum day pa won running up Mudimun Semu. I hear no one to media no baba yasabi and really bebo may was say ye come out hodwa COVID. Ekoswo no Ghana ka ho nti obi tu no ka se na enure nti ebenya bini wose bi muso keka se na enure no ho nsem bebre wose de abi omode niam egu akwa mu sabe ye enure papa no eno na bebe o man yi mu sabe ya wo mu anya yade ni bi wo mu so pese timi bo ho ban free COVID-19 no wo mbetumi anya sa injection bi bedura de ebebusa se ye free anase ebeton enya maire de empese ebedi sa emra ebedura nya ebusa se ye free anase ye beton anano video bi what the word nurse media the new subiri ma di twafi na me hwe me yam hye me pa say ade yi bibi yen hwe ni ye na bronifica mpo na wo bu ahwe e bon say ye immune system ne ana ye kam adwa nkam immune system asem ade no say ya kakaduro ne garlic ni no ya ne mu ode kam die ntwarwe eti no se papa no de papa no ana wo mo ye consultation ne ma say ya papa no de wa afna no ana wo process no bia emfa ne say papa ni bia no munya am say ehia upgrading kakra aka ne ma kakra ebi so anu yare da oh okay so bi on ma yare da and ebi so ba musa on say bi on mom you allergic to so many things into your hospital kwet musa wo yare we ya na wo yare say bi adru bi wa ya fam into bibia ebetumi yes sanso and about commission on say me say 2024 me picture be pie ballot papers so yes na me party no rejected ballot of Ghana. And obi antimente if you say to aba obi aso obeti rejected ballot. There be on say fi no the third force. Nanka yi ya third ballot. Gum ye four. Oh, until rejected where you gum. Rejected you gum. Enti enam so ma about to commission on say no work say omo de niam ahodo pi gu akwam. Hwemfo nyini say de omo si ballot paper ya fi no a. Esa dark lines na dantemo no. Efi abesene kwa na yetia we no mu bie mu kakra se be ya enso hwede kwabrane aye watumi team from Nanado edi akosi independent candidate the free sro kwaka from watim ni nyina bwanya ba akokora wom watim sa ha no na inkine anu oden ti ode konese efedi na ha no sa de sakobo mu bie ena odi besim hasana yarega eho ena palunya kakra wahu ena ba ya besi Bridget so watim akosi asie enti wo mo se ho nkyerɛkyerɛ no wo mbekwaso ana wa kyerɛkyerɛ sanso na road traffic amendment bill no empanifo apase mrashe bedwam okay sanse yembu asabi yekurastia na na yetistia na chi ansemfo ne na doso ya na doso ene nyesa wo kan adwa be hu kwabrane na fon yife no hwa WhatsApp status ade a wo packet tumi ahwe odu fi obetumi ahwe no emema no so a okodu onim se wontimi nya konti no aka onam kwan so highway no fe no ne ge na kasa adwa no nka no bebre nka no bebre yesi me musa mo se ya amokodu a gate na china mo package na kwa be 15 minutes ya mo ye dey say ya twan mo bia bebie gate no aman na ya mo ma ben no mo bedura ya mo ma ben ya ba no aka ne kania no edafi ho no mo hu se ya ba kania no ade yesi fi wa ya ye hu ye pupa ne ye fi mo Kofi Hassan yeah, Tiabro said, Papa, one and a pair, they were track two. Yet, who's a tennis near ye and Yapanda. Yahumpa. Now, there is an interesting story. Okay. Daily Graphic. Okay. Center spread. No. Wahoo. Exposed wires turn pedestrian walkway into death trap. Exactly. Akwara na nsa enam we naked wires so. Eh fa no. Nisana mpo ne ho saa na nipakoro ya saa de we mehu na wa hu ka meche niska because nkra ha airtime pa uhwe nkwada o mu kosko ndo nim se posi wakeke street lights ne traffic lights home cables cables ni nyina piepia bonten
nkra ha de very very common ba obi adwene maso we hwe panyini mom nam ha na hwe bi akora no watwere po no wanti se do bi wa this akiri obi akora bi ahwe ho ansa na Ghana ha yehunu sese bi ensamfo wo abonten wa make say ya e bia na wani akobo bi so se sije asema adwa eka no adom afami eno a bi na wa hai obetimi afre na Kofi Asande wato so sisi ano akire baby a wahunu sa street light na traffic light no a ehon wires no enyina atwetwa ho no mankofo edi ho akwaneaba Fresisia 0302216561 216562 adwa ko anim ehun pa ehun ya Ghanaian Times no bokasa ensem wo mu no Ghana mampanyi vaccine yi ho asem okokan ye ebi eda ha sei sa so na Kaneshi market me hu se ne wakodi edwam na ahyehye ne ho nkomo enti ye nhyada enche e wo ho no mo sa na eni December akọ wo mu ne se ofa Ghanaian Times katafa ye to so me ensa abeto dwa sa abrante ba akọ aposifo ensa so ne pachi esa akra wo new crusading guide mu na katafa to so me ensa no se sa abrante banifo susu se wonim gyahyehyɛ na ekoso wodwa hodo mu bi ni party no ho ase a ompe wodi mfia duadan ba akọ 41 ye friend Daniel Dakomla na ho no odwa ne kwhyɛye ana posifo akɔkye no ne yeso odi ntintima pa when this group ahodo bi mono kra titi groups ni bi we administrator na say on say screenshot ne na mo na bi bisa say ntinipa ya otasa ade ya kire nti ono a wo hwe a nti aso ya ntu obenya bi ya oba posifo akɔkye no the car say let's start by burning fuel stations na posifo akɔkye no Ghana ha say bi utimi ni nsɛmhunu na amfa ahuni mra wo mayi mu wo mo akye no so mo nam ne so adwai why so no afefe wo ayi no ho no center spread ho de no ho ma me ni ofrefo nkasa hello good morning CJ champion it say na umom design na me adum wudin yes mo ni okay yes mo kasa free hene nti o metia brekuma bas asa na ziade na na me tell you senior ya we campaign ma ya so design traffic almost the traffic light no if you buy out there kono on the phone be bra bubu a o yes no we dey be o as if you dey buy it that go pass buy that and afu go no we yes no e jana buza mo senji light we power woman bebre unjimin kan on ojena unjimin kan o tire say free buy out there dey call ablekuma sem na okay ya di ko si ablekuma kef po na bubu no wa ya ni nyina afie bi hu awro light ke den so bi hu eso cable su na ja wo mu ne nam ho sa no ja wo mu me na da me be say na me tai zaba buti say buti say na empembra a na free go kwazo no bebre wona ma bebre udimi kai si me da say yesu mo nyame hia ho adwa so ahu ahometi o so kwadan kete Ghana ha ba ta do se ne nya adaje de o mako school so ahu kwara na ne nam kwan ho no mu ko we hwe bebia ne nsada bebia ne nsada ehu be hu a ne basi abonse fire service for do budi birika na light achi akwara na ne beti ambulance na wo ye twa ma na chi biansa ahomete pa so afoforo ba no amama so ate na new crusading guys so posi sahini mfonyi da ha onimanyafo James Opombo anu ni mfonyi da ha sei na branti asma na me ka se wo mo akwachi ni se wo keka ka ne nsemmia na se wodwane kote ho empotemu ho na mpanimfo didi akira peke sa intelligence na ne kakra wonom ekwakoche no na anu fiada na dwobeye nondu enze se dia wo monam ne so mbeye hwehwemu no mo de akyeche nkrofobia wo susu se wonim edwa hodo ya ehyehe ewo mamu no eso sanso na wo beka over the weekend in Ashanti region NDC amanyoko ne mabunu ni bitisi monte so na obi achi pa awro na mi busa say is it worth it adwa me interest was how when mame kwa ahoma no so na hello good morning CJ yes madam hoini your family classroom sister because I think your friend saying Ekwapim sister yenti o me pa so ba ko nsi say daddy anom de TV pole eno so de bi last me na ma na me ko to bi say na tia nti ato edan no so na power ba we ni nti na akola bi be som ni anka say me si me achi me nti me say na akola no ko so na me say nsom say na papa bi pie no tiem say power wo mu
Nti mantia kwala no so manka ikon. Efi am yanka se mi sibi na ye me santi mi tuye. Nti mi ko won sa na mse de bi ade de. Power be wo. Nti akwala so be na me tia na ho na papa no so de pie ho. No so ma ya de pa na power wo no mu de tu. O ya de papa. Me tia ma che pa na me first time me nyom. Yamishaw, ekwapem sister. Yamishaw. Adwaso hu asem a obayi kan sisi TV pole no. Unse bu ho no ma dade na why no enam ho no ano power wom. Itu ko somu a etimi chew. Na sa first day di ria na ya de na ese omo so mpeda di. Hello, good morning. Good morning, CJ. Yes, I'm Whiny. Jake ni Accra. Jake. Yeah. Yentio. But you the kind of idea wo papa. Even Accra Central first. Efa 8 year. Once 8 year for mu showroom. 50 me ho sa speed light. Sa ke boni na wo. Aka you for omo man na gugu. Ete idea come na face fa Corapin. Corapin. Yes. Fa Ecoratudu. Ka poliwo mi ti on. This was Jones bi mu na sana mu se be tutu to form na ye twen afiro. Nti ya de ye enye komokra e wo ho tesi ni nyina e wo. Jake me da say. Na do a o jo hu ti ase. Se ye be transi na ye be ye han ade na I say en fire careless. Mi juma e to rabi na mi na mi su o maya nyakopo asira ye sei. O juma CJ. Ye be na haye. Eti anam mi hu se ko fo be pray say ye call ye classes mi ko ye course mi ko ye HID mi ye professor. Na mi bisa say professor for what? Na the professor be pray no dia be no mo ye wo kuma. Jake we bisa bi me da say. How? Adwa. Papa. Obiama. Ghana. Last one. Okay. Hello, good morning. Yeah, good morning, CJ. Whiny. Eba chokwa brand mi ka se face amankase. Come na yenti we. Yo me da se. E dey stand now be kan kededie no. Oh, say tete dan no. Ye omusi dan no mo train light am na so mo de fa dan no. Iron sheet ni facial board na se. What did that dey no? E kan iron sheet na. Na say why I no want aka iron sheet na iron sheet ni na electrify you. Yes. Eti akwala no na nsuto. Ano yes ofa po ni wall ni ntem na chi ni gina ho. Eti electricity for by na say dan ni na electrify. Iron sheet ni na. Eti mi de mesre omo si dade po no. Omo ntwe dade ni fi iron sheet no ho. E bia na dan no wire ni bi aka iron sheet no. And as Amanka say, ya crasso, a bisu do no kusipo na mobi, yetu, any coom. Because iron sitting na electrify. Into a mestre, that dear pono, with a mestre, I am a dinger, dear pa, yes, I didn't film. And yes, the innocent be not na more me fabine one and so talk me fabine. Then who can that dear new woman? Nti ebese dade ne de eboa ba ye dan no so no ye nhwe sane a ye be dade pool wo dan mo Adwa CJ wan sem komo ye akotwetwe nsem wa ani nsem wo ho ani nsem wo ho pa ani nsem wo ho na are ho adwa sa asana so far de ja o ye nkrofo ye Kofi Mante no wen ye kire no a bebi achi wuro ne ade a na enra me hwe videos kuma se dey am se erade adwa na me bibie ne hon mo e be kame se chobe na obi hu na me dim bi for what reason enra me hwe video abranti a kana sem se na chia na chi na awro is it worth it? I mean, is it worth it? Come back, so politics now calling. I just say I'm some. I just say, come on. You should give me a break. When they, the almost on bay no. Na ya na me ka say, what is me? I make us say me your first born will fear ya. You're dying way. Between me phone to flight mode. I feel now, Johnny. Yeah, sister. And sister na me sheto no. Na sister na me be do school mo na home tia. Sadi we so be song. Be ho yi.
Yo. Where's home? Ye ko baby aba. Edahe. O say, ya ba adwuma. Asa so ko baby aba. Me say ye ko ema ebi aba. Ah yo. Me say ye say branti aso no bi. Branti aso no bi. Oni ko ye ko baby aba. Why? Ye ko baby aba. Say yes ya nkwa ye nyi. Ayo a ya da wate. Ya da.